Hadian katu kan nekenta ke jengkenra Drok a civil hospital Shillong hakabala yo obat ya khalai ngot kiba di Drok kiba le mele wan detox oral substitution therapy OST center bat arngot kisnar nong Khaïi ka New Trap Youth Council HYC haka no phai singi khandai trek unaila cha apsau kala her chathan Polo ban khandra Drok hakate gi chaka katai ke chinglai khandra Drok ha Polo na ka chinglap ksai na kiba Khaïi civil hospital kalong ru hadian ke chingwan dawa ka seng na ka Directorate of Health Services ban wengi ek center na civil hospital apo shitayau namar kalong ke bapen slori ki bedi the Drok ha ka chingkhandra Polo HYC kamshum lapai perkhat bagi balangat kindai ki Kurim ki badang keti Khaïi Drok bakate ki Kurim kadairu ke badang Armet yakini ka arngot layo wan bat nacan ka hotel Polo Towers lembat katu kan nengot ki weipat ki badang keti hate kam ka HYC kala penpau bakan dang thong susu yaki bakal lap sai bagi dai ki badang keti ha kam Khaïi Drok Shillong Mail Armet akan ni. Nusrat kini kebetulan belum kembali mesai. Dia so tenat besar. Dia kalau kelesan dah ni kuat sebab seperti besar dah ni besar. Nampak kalah. Kata mapi kau, gua mesti ni blok Shillong kita kerja di Kiba. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.